Ngisaqhubeka nale ndaba ezishumi bazalwane. Ngoba ngifuna umaKristu ayive. I'm not satisfied kwivideo yokuqala. Yabazalwane. Zimbini izinto. ZiJews neGentiles. Ngumthetho neGrace. Uzwile ke ngoku? ZiJews nomthetho kaMoses and Gentiles and Jesus Christ under the grace. Namhlanje we are not governed by the old law of Moses. We are governed by principles zenkosi uJesu phansi komusa. Niyangizwa bazalwane? Ngisaqhubeka kule ndaba yesishumi. Ngoba kufuneka ni-understand ngokusekuhleni ngokucacileyo uba isishumi sasi-based kubantu bakwaSirayeli. Numeri 18 verse 21. Uyabona onyana bakaSirayeli bakaLevi ndibanika zonke izishumi kwaSirayeli ukuba zibe lilifa ngenxa yomsebenzi wabo abasebenza wona, umsebenzi wentente yokuhlangana. Yayingumthetho lo owaphumayo kwaSirayeli uyalelwa kwizizwe ezili-11 to the 11 tribes, izizwe ezili-11 zakwaSirayeli uba mazikhiphe isishumi zisikhiphele isizwe sakwaLevi, because isizwe sakwaLevi sasinganikwanga mhlaba, sasinganikwanga lutho. Abantu bakwaLevi babengaphangeli, bengenzi nix, babenikwe umsebenzi omnye ngoba bahlala endlini kaThixo basebenza umsebenzi kaThixo. If uyayifundisisa iTestament endala, yayizwa lo ngumsebenzi uThixo awunika bona, and it was not imali ngeso sikhathi futhi. Yes, uMalaki 3 verse 8 athi uMalaki zisane izishumi endlini kaJehova, asikho thina, asingeni ndawo thina, singaphandle thina, singeni ndawo. Even umthetho omdala akukho ndawo lapho umuntu oyiGentile oyalelwayo uba makanikele isishumi. Ungilalela? uMalaki pha ungumJuda, uprofeta kumaJuda uba amaJuda makanikele isishumi endlini kaThixo, ngoba akasasinikeli isishumi endlini kaThixo. Indlu kaThixo yayingenanto, wathembisa uThixo ubuzowasikelela ifenza kanjani. Namhlanje isizwe sakwaLevi asisekho, asisenaso isizwe sakwaLevi. Even namhlanje xa usiya elizweni lakwaSirayeli asisekho isizwe ekuthiwa sisizwe sakwaLevi. It's an ancient tribe. Sekukhona iJews zonke nje manje. Akusekho abantu okuthiwa ziLevites. Khona abantu okuthiwa ngama-Isakari, khona abantu okuthiwa ngamaZebuloni, khona abantu okuthiwa ngamaBenjamini. Abasekho abo bantu, sekukhona amaJews. Namhlanje iBhayibhile ithi akusekho mJuda namGrike nambhabhari nantlanga namhlanje. Masifunda ke ngoku incwadi yamaHebhere, Hebhere 7 verse 12 ithi ngenxa yokuba ububingeleli butshintshiwe nomthetho ngokunjalo utshintshiwe. Bani ongizwayo? Ububingeleli butshintshiwe nomthetho utshintshiwe. Uma ububingeleli butshintshiwe ngenxa yokuba sinombingelelo omtsha onguYesu, uYesu osiphe umusa wasinika umoya oyingcwele. Namhlanje sinikela thina endlini kaThixo ngokuqhutywa inhliziyo. Ususwe umthetho kwafakwa inhliziyo. Bani ongizwayo? Zithi izibhalo ama-2 Thessalonians chapter 9 verse 7 zithi elowo makanikele ngokuqhutywa inhliziyo yakhe. Kutsho iTestament elisha, kukhuluma umpostile uPawulos, ngoba niphila zimfundiso zabapostile. Nansi imfundiso yompostile, yini ndaba ningafuna ukuyimamela yona? Namhlanje abafundisi baphatheke kakubi just because sishumayela intshumayelo nje, because kaloku bayazi ba abefundisi abangabaLevi, yazini lona, abefundisi abangabaLevi
akukho umlevi kwi-Gentiles. Umlevi kwi-Gentile akekho. Siphuzela idrink yami kade ngijuluka. Yayiva lento bazalwane. Abefundisi abangabalevi. Enye into mayingane ihlala lapha kwi-thick skull, kwi-common sense, kwi-brain. Abangabalevi abefundisi. Bangabefundisi, bazinkokheli, bangabavangeli. Singeniswe phansi komusa. Zithi izibhalo asisekho ngaphansi komthetho. Siphansi kobabalo. Awu. Niyanimangasa. Isibhalo segrace niyasithanda. Kodwa manje mase si-apply lo mthetho wobulevi niyahluleka. Especially abefundisi. Namhlanje umuntu unikela ngokuthanda enhlizweni yakhe ukuze uNkulunkulu amsikelele. Omnye undikwetela uMateyu 23. Mateyu 23 ukabini ke. Kukho lapho abantu abaFarisi nabaSadusi babenikela. Bathe ekunikeleni kwabo kwazofika owesifazane wayengumhlolokazi owanikelayo. Isishuma sinikelwa siyakhishwa. uYesu wancoma owesifazane owanikela ngemali encane. Ekwakukuphela kwayo because uYesu wayibona endlini apha suka khona. Ebona apha thathe khona imali. Namhlanje wathi uYesu kulo muntu lo unikele kakhulu. Aba banikele kancane ngaloko ngoba kaloku bona banemali eninzi. Abekhipha nje imali bengenandaba. Abesala nemali. Nilalela. Asifuna amaHebhere. AmaHebhere 7 verse 18. Athi amaHebhere 7 verse 18. Ngokuba umthetho omdala ususiwe. Nifuna ukuthini ke ngoneni? Ngenxa yokuba wawuweak, wawuntekendeke, wasuswa umthetho omdala. Umthetho omdala wawuntekendeke because wawusivalela thina uba masikholwe. Wawusivalela thina uba masikholwe. Abefundisi yabona xa ngabahlalisa phansi bonke. Ngithanda nivezele le ndawo ethi thina siGentiles masinikele isishumi. Iphi? iBhayibheli kwiNew Testament akumelanga nokuba ithethe ithi isishumi ningasasinikeli. Uma isithi umthetho omdala ususiwe, ububengeleli bususiwe, iclear lona. Because isishumi sasinikela lokubabingeleli. Uma besisakhishwa ishumi, uMpawulos bengazuthi umuntu makanikele ngokuqhutshwa inhliziyo yakhe. Ebezothi isishumi masikhishwe because singumthetho. Umthetho awukwazi ukubypass. Ebezothi everyone must give a tithe or a tenth according to the law. Ningizwile? Yekeni ke lento ningitshela yona. Ninikotela uMateyu 23 verse 23. Ngithena makawucacisela pastor uMateyu 23 kum okanye ngizomcacisela. Nanoba kumele ngiphinde ngicacise nenze ivideo esithathu nokucacise na. uMateyu 23 verse 23. uYesu ukhalimela ababhali nabaFarisi. Abajonga uYesu bawenza kanjani? uYesu wayiphilisa ngeSabatha, esenza izinto ngeSabatha. Beza bona. uYesu wajika wabakhalimela kuba babesagcine umthetho wawusasebenza. Waveza inkohliso yabo uba isishumisi abasikhiphi njengoba umthetho usitsho. Bazojonga uYesu bawenza kanjani? Wabakhalimela uYesu. He did not require them. He did not require them uba mabakhiphe isishumi. Nyangizwe? Engandijulukisa apha. Enjuluke nasikhoka khona. Nizwile ke bazalwane? Anginazi ba nifuna ukuva kanjani. Anginazi ba nifuna ukuva kanjani. Ngihalela nibuze yonke questions. Yabona le ndaba yeshumi ngifuna uniphendula kuyona. Yabona kaze kuthiwa ndiyingcaphephe yezibhalo, ndiyingcali yeBhayibheli. Ndithetha ke nje izibhalo siyazipengulula. Siyazibheka izibhalo sizibhece. Awuthathi isibhalo esisapota wena. Uzobethwa nguThixo uma uthatha isibhalo esisapota wena. Ngabozi yenza into enjalo. Isibhalo sisebenzise njengoba sinjalo ebantwini. If ufuna ukukhipha isishumi sikhiphe ngokuthanda kwakho, hayi ngoba wena kuthiwe sikhiphe.